If you are working and planning for a trip, this is something you may need. Let's see. In Master Azerbaijani word of today, we have the word icaze. Icaze. Icaze is a permission, authorization, or permit. Now, phrases first and then sentences. İcaze almak, to get permission. Yazılı icaze, written authorization or written permission. Written. İş için icaze, work permit. This one here means to get, to let you, to allow you to do the work. That's what we mean. İş için icaze. Now, sentences. Tədbirə daxil olmamışdan əvvəl mühafizəçidən rəsmi icazə almaq məcburiyyətində qaldıq. Əks halda bizi içəri buraxmırdılar. Let's see what is this saying. Before entering the event, tədbirə daxil olmamışdan əvvəl, event, tədbir, daxil olmaq, to enter. Əvvəl, before, okay? We had to obtain official permission from the guard. Guard is mühafizəçi. From the guard, mühafizəçidən. Rəsmi icazə, official permission. Almaq məcburiyyətində qaldıq. We had to get it, basically. Əks halda, otherwise. Bizi içəri buraxmırdılar. They wouldn't let us in. İçəri, in. Buraxmırdılar, wouldn't let. Bizi, us. Okay? Next sentence. Planlarımı gecikdirməmək üçün bu həftə ərzində iş üçün icazə ilə bağlı bütün sənədləri toplayıb müraciətimi təqdim etdim. To avoid delaying my plans, I collected all the documents related to work permit this week and submitted my application. Now, planlarımı gecikdirməmək üçün, to avoid delaying my plans, gecikdirmək, to make it late, to delay. Bu həftə ərzində, this week or during this week, iş üçün icazə ilə bağlı, related to the work permit, bütün sənədləri toplayıb, I collected all the documents, sənəd document, and submitted my application. Müraciətimi təqdim etdim. Müraciət, request, application, təqdim etdim, submitted, presented. Okay? Now, what's today's word? İcazə. Dad joke use? I don't make decisions. My to-do list gives me ijaza. Now, check masterazerbaijani.com where I post every 10 days more than here about grammar, cultural, historical, and more actually. Just check it out. You will see. Open for feedback too, by the way. I also have Master Azerbaijani app that I have built, and it's available in App Store and Google Store. I'm giving away Module 1 for free. Check it out. Again, give me feedback if you have one. But otherwise, I'll see you tomorrow for next word. Cheers.